Ufahamu wangu unaniambia kwamba ingekuwa wanaotekwa na kuuawa ni watu wa aina zote, yani wenye cheo fulani, wenye nafasi fulani, watoto wao, ndugu zao wanatekwa na watu wengine huku wanatekwa, basi ili swala tungejua kweli nchi yetu imefikia pabaya. Kweli nchi yetu iko na shida. Lakini maswali mengi yanakuja. Watu wengi tunakuwa tunajiuliza kwa habari ya utekaji, ni kwa sababu wanaotekwa ni watu wa aina fulani, wanaopotezwa ni watu wa aina fulani, wanaouawa ni watu wa aina fulani, na kuna aina ya watu hawaguswi, wao na familia zao, wao na ndugu zao hawaguswi, hawauawi. Hao watu wana haki pia ya kusema wanaotekwa ni wakina nani, mbona mnaleta taharuki? Wana haki kwa sababu wao wako salama. Unajua, wakati mwingine unaweza kusema labda wana ulinzi ndio maana hawafikiwi. Lakini mbona kuna watu wengine walitekwa mpaka leo hawajulikani waliko, na walikuwa wana ulinzi, lakini mpaka leo hawajulikani wako wapi. Hilo ndilo linalotupa maswali watu wengi na kujiuliza, hapa patakuwa pana shida. Hapa shida itakuwepo.